Zdravo svima, moje ime je Filip i u današnjem videu ćemo da pričamo o Nikoli Tesli. Nikola Tesla bio je jedan od najvećih umova čovječanstva. On je rođen 10. jula 1856. godine u selu Smiljan, kraj Gospića u Lici. Njegova majka zvala se Đuka, a otac Milutin, koji je bio sveštenik Srpske pravoslavne crkve. Njegov otac je umro dok je on studirao, a majka je živjela dovoljno dugo da doživi svu slavu njenog sina. Pored Nikole imali su još jednog sina i 3 kćeri. Nikola je osnovnu školu završio u Smiljanu, a nižu realnu gimnaziju u Gospiću. 1862. godine sa porodicom se seli u Gospić i kreće u višu realnu gimnaziju u Karlovcu. Od ranog djetinjstva voleo je nauku. Dosta je čitao i proveo vreme u očevoj biblioteci. Maturi oboleo od kolere i oporavljao se godinu dana. Na studije elektrotehnike kreće u 1875. godine u Politehničku školu u Gracu. Bio je dobar student i polagao je ispite sa najvišim ocjenama i profesori su ga jako volili. Ali ipak nije nikad završio studije. U periodu od 1881. godine do 1882. zaposlio se u centralnom uredu u Budimpešti. I upravo tu započinje njegov pronalazački period, gdje je usavršio aparat za pojačanje zvuka kod telefona. 1882. godine, dok se šetao sa prijateljem u parku, dolazi na ideju o obrtno-magnetnom polju. Godinu dana posle prelazi u Edisonovu električnu kompaniju u Parizu, gdje je bio odmah zapažen njegov genijalni um i dobio ponudu da pređe u New York, što je on vrlo rado prihvatio. U New Yorku se je preselio 1884. godine. Vrlo brzo dolazi do velikih otkrića u oblasti fizike i elektrotehnike i otkriva naizmjeničnu struju, obrtno-magnetno polje, indukcioni motor, transformator i struje velike frekvencije. Otkrića dovela su do neslaganja sa Edisonom i već 1885. godine napušta Edisona i osniva sopstvenu kompaniju Tesla Arc and Light Co. Počinje da pravi prve motore i generatore naizmjeničnih polivasnih struja. Svoj prvi patent prijavljuje Američkom patentnom zavodu 6. maja 1885. godine i nazvao ga komutator za električne dinamo mašine. Slede ubrzo i novi patenti. Slede pronalasci i patenti iz oblasti naizmjeničnih struja visoke frekvencije, radiotehnike, a izučavao i rentgenske zrake. Sa preko 700 patenata Nikola Tesla se uz Faradaya smatra najvećim pronalazačem u istoriji nauke. U njegovu čast jedinica za jačinu magnetne indukcije nosi njegovo ime Tesla sa T. Bio je ključni čovjek na izgradnji prve hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima. Prvi je Srbin koji je nominovan za Nobelovu nagradu 1937. godine, ali ju je odbio. Umro je 7. januara 1943. godine u hotelskoj sobi u New Yorku. Njegova urna sa pepelom nalazi se u Teslinom muzeju u Beogradu. Svet će još dugo čekati dok se ne pojavi genije rava Nikoli Tesli. To je to što se tiče epizode. Ako vas se svidjela, kliknite like i subscribe se na kanal Naša istorija uzim, a mi se vidimo u nekih od sljedećih klipova. Ćao!